ngo ko bakugira nkakurita kurirwa sako ya Kyamuhunga People's Sacco ninga Chapsi abo kugira ngo niyo sako eri kusinga yo bhango no kora jo muihanga oyereho wazalendo abagumize mbagaburira abantu ekihuro cy'ekireke cya Christmas ahari ababetabiremo tere chebi umwe byababira umwente akwera izoba cyakusiona twagabenta na mushanzu ibindi byabira umwe mbuzi twagabimba zabura na mukaga ibindi byabira umwe mfarasi twagabimba mfarasi na 5 na ne tere chebi indi byabira umwe nachi ya kurenga maganana ejinemo hariza sako ezi President Museveni ine mu county kandi katuranwa kugumane habura no kugiza sasa akoze myuga ezo miliyoni 8 mutwari 18 kumara kwezi hatine sako izira kushoma kureba sako zeze President yatangikire ukuzakubasa kuruza hati yo President Museveni tuzire twakwatagana hati zabani majoro ko kubanza abo ba yo President Museveni kamagiraga oka hati bari wabiturero shonga nyingi nani basaba ngo kuma ukiya shiganira ha general manager utumene utika munonga aho rabori utika banka ya wage abo kicho koriye no chumanya Kyamuhunga Chapsi cyero kukorora twayenkwekuza korera ikito maka tebeka makabitu John Bosco atujikire general manager wa sako ya Chapsi asimera abo bona abetabire omukigiro cy'ekitereke kandi abantu bashoboyire kuba kubasa kwerwa na munonga baye Jeunesse Chapsi abaze kuzo mu kigiro cyo mwakogu kandi bagura imigabo eri kurenga miliyoni 200 ya so tureba ngo no tambera hango rwo kwasa kongera aha capital ninga a sente zentura aha basako yabo abantu bahangwire ente enkoko emfarasi embuzi nebindi ninga Chapsi account yitu aitu kugira ngo noije kamemba oyigura account obika oyihaho bopura no korachi no yenda kandi ngo twatubitereze ninga shuri yose rebiteriye aha Chapsi no bicara busha oyigira yobusha omugandi nk'umuringo gwo kugaruza abantu bamemba ba Epicenter Sacco eri kushango mu Karwensinga omurubindi kashari mbarra eriza abatunga ebitereke bya Christmas okushemerwa na beka yabo karahama twetungure guru zoberi twahereza mbabite bitereki ebirumwe mbuzi enkoko shukari na nebirabonye mwinji ko kumukureba abona kubashemerire kandi buri branch yona here yambaro Epicenter izoberi bajaguza bafune bitereki abahona nabagira ngo kigenderera cyabo no kwera abantu okwetungura bakayihomboro twine loans twine za 1.9% omutwaro that's 19 omutwaro abo kutwaro ni nyinji kutani cyari 15 kugarisia 50 million bona ntibahera 1.9 twine na school fees loans aha 2% mwena bariyokwe abataka yiziro mbaro Epicenter Sacco mechimanya ngo buri mwaka itwe nkambaro Epicenter Sacco nshimiza abamemba bitukubahebera bonya mwinje aho nabantu bashabwe kugira umwete gwo kubikira nyensya kibahwere kwetungura ni intero muranga abantu bona ngubejo kubika abo kuba kuboye bikire nyenja kare abo kuba wabo tatekere to kubasa kwihura mwenyo nani njangu mwije muteka kuteka kwitu no kubika no kugure mugabo kandi nasako yaza kukura no kubambu kuzire mugabo omukoro gwo kugayo bitereke byona gwakorwa mu mataji gabo nkakazo buhweju rubindi hamwe na hashtebe kikuro cyabe cyari yo mu Karwensinga mu rubindi mbarra katandikana nayo ndi memba tukatandika tujya bacyara bonka kugambira twine n'abashize kandi tukatandika turi hanga project konkeje shaha hange kargamu twena twiguta loan zabo esibatwire zituyambire kurakurana nyonko muntu in business eyindi ko esaba 30 babeke basiri wanje bakora konketo cyona kikargaha kugira ngo abantu baba kakora gene nabo obwire buringwa Epicenter yabasa kumbasa ukukora kuransa kusya n'ikisha akoma umuntu watandikire kujya roni yemitwara atanu ati ya capacity yo kujya roni ya miliyoni 20 kugira project zanje nyingi zo buhinje no burisa so misabana banje musanzu okheruka yo machara ari mu second university
so ahubwo nera kasente bakampereza wa TV West Susan Chelsea na Sheikh Abdulatif.